Karbilongri berta kelang rapet doana rat pensbi aprang sinil hin pen kardon pajrik no kardom pini karbilongri berta kethan pon bang nejit kramsa non berta thepi lang ponek sinang Karbilo charli song englong phop phulini aro tum pen engdeng ke patum phan ake joy pen logathan pon chi pen kangpu pon Khotkati police station ke parpon angkang lahrezen raju parking along nit pang thek thek stangar pang pum kelong pon Hamren wholesale consumer hemlong lang ke ludpent kuntel chokner ke pasang kana hogdun Miss Durbagri 2025 jet ke 5 mesen pada pacun pon kecerap dun doana phansami Durbagri press club patun pen kachuru pajur pon non puthot birtang ton pen lang ponek sinang pok ahem osom maratum lokochar liji phan kisung dokok titi athibangki lokochar liji ning hang pu boy fit sami tishon ke nji phan fees ki pg phan dihin na kaduri ke dokoka joine pensi penang an ke lokochar li phan sami kisung chitong panang koklo laso puthak sami kar below charlie song englong pho phulini aro tum pen matha ponsi lapen rdp ponsi phulini hawar angkanga phan ake joy pen ingdeng kep ka charlie bom atuma phan ake joy pen logothan ponji made free coaching kipi ponsia phansi pini chitini phai phoni phulini high school hemlong labangso kangpu pon mai pe do ponlo phulini angkangalong engdeng kep ka charlie tumo phanth labangki maths science lapen english grammar sami ake joy pen than pon pu lasi labangso chiklo jon thom ake joy pen logothan pon ji phan ning hang lipotangti chitini phai trok ani pen logothan pon pangcheng pon pu Pini labang so ake joy pen luguthan pon ji made free coaching pen kangpu pon amailong semi alu hiaman pen Karbilong Tamas Council EM Karbilong Tamas Council Education EM Richard Tokbi Karbilo Charlie song englong focus a central committee amai phu budho terang konchun bang bananas killing phuluni MSc Kambura killing lapen ki loka Charlie bom arisoi nimso tum da chitong dun silabang so jamek mesen pen pachun pon phuluni pen sarhoning ti Karbilong ri berta Kese Chungpen Kapatir people Long for Kese the free coaching especially for HSLC students so program integration along only for chief guest is some teaching home EM program practice guest of honor is some that on the student and can take on Hajim thought so our side KSA to claim on so we organize one accordingly KSA central committee especially between on Thotera KSA president general secretary Barnabas Killing ala tum initiative can pen as of see Luni health branch as a program organized long about the alang itu apa can on claim on pen education awareness program along KSA to 2022 and in Kanpen Lempon Bombang Bombom Halasul KSA president ex-president on a country become Chelang Rapid Tempon Rapid non la dak so terang amatadulo non tame elang tu lahaya tam ke claim along awareness quality education ke baare mein ye baat kamata kan ame future mein dulo la student program apek dulu sami alang tulong ni ajab kiti dapat giwang ziar ni sampai klaim konflik pamit ke pasal ni akibo dapat doktor tuliram ronghang si yang Karbilong Autonomous Council CM apan group ini alang likat kami Karbilong long loketar ni anak ke paprang konflik di klaim konflik di apan kami alang ninga krompen di pasal ni Japong ada free hand office ke klaim kita pun kami oversize sampai paprang konflik long hello ini lah so program long macam tu mudoi ko six schedule special ke ka bang ke itu prior permission apa nang proses non ke financial long situ already chief minister pang approval claim within so ayarang bong prabjim pen advertisement ilong ko on process Citini pai phoni Bokajan police station ke parpon angkang Lahorijan adung hedalong kedu Lahorijan raju parking along inut pang thek stangar pang pum kelong pon
Khotkati rekom saike tumpen labang so birta longsi tong sekot pen adimaklon pali dundo lapen kititangar bang pumpan cipari reng ponsi Dipu Medical College and Hospital upon postmortem upon cyclem ponlo lapen rice com saike tumpen gonta trok sekebra hini upon cipari reng ponlo lapen ki la suang bong adona rap tumpen labang su kititangar bang puma pan pang tek ponji upon si pachini ponlo Nizang Karbilong District AMP along consumer ahem lang kilo da jok pensi ong dung asang kana hokdun bangsu consumer hem long langkang lumlong pot mati langkang kilo long pop labangki non malom khamren along tower krom ki ka selambom NN construction company tum ke claim asai ki oye joglo la bangsu tower krom pi ka selambom ahut pensmi langapali hor ke selam leret mati tower ke teng thi pa jok pensi RV ke jang huramat la bangsu long lor do an bangki la bangsu consumer hem ludam chokensi ong dung asang na hokpon lo la bangsu asang la mai ka dugo wik chok ner ke man na hogun darlo la bangsu sang la bai ki duk de ara tum phan la ban ki school so omar dum phan ki PG phan si pandong pi ponlo bonta non bang ki la bangsu asang kan hok ada jok pensi ki duk de ara tum phan ko son pi sang hi pi pon thek po la ban ki school so mar dum manta ko son pensi non sang hi pi pon thek po silang musi rat tum pi than pon ring ti lo Lapuana sangkan hokdun era jokpen si kiduk de ratum ki non ki manghu prong son si dolo lapen consumer long chukomar tum ta ke matha ki sung chitong pon nang koklo labang so puthak sami labang so lama puthak sami ke the ding tum ta birta pielo bonta non mat ki compensation ke long ji phan thangna da ring avelang pota chairman Bronson ing tipen pa chini pon hamren pen rai kombi karbi long ri birta October tarik thom aju running sam baji Tipen bajik proksian RVTP amasida PWD lo la 4-way construction sulibom amala pu nitum Amren Wholesale and Marketing Cooperative Society a godown atu pangdai wakamat RV lang an puwang khayamat dak sang kibido reson kada sang midemila sang ana bangke Right, 70 to 80 quintal of sanke demestel. Lasi, dia bangke MDM sanke 25 quintal demeslo. Lasi, ini ane ningdulo rada pan tipine sanke na di on market long ledelo. Lasi la itu isi pan CM account MLA phanta information pialo lasona kisula so a project ke klembom department a company tum phan hanra sang compensation nang PPG phan bachinilo la penan pata la songden luar prabin pen bonai drain bonai la pen bandriwal bonai phan tum karbenglo Thomas Council sort of hanta prabin pen nang bona tipo swimming hello antal Tang te non ku PC claim ji sar la non sang ku son sang tu ki people la non sang pi lam theke poilo mutum PC office pe ta registered to anglo ja lo kilo take government pen ke a formality ding pi dan itum demes la report below food and civil supply director pen that food demes pun kelang lang desi asang ima pipe bang kamu la si nitum ki pu bangke prabin pen la company tu toa na banai company tu sang nang dos kali katang sang nang pipi pan pacim ni tu bang request tu lo la si tu ma MLA tu ma CM sir dan disi panta kilo than lo disi panta than lo ate dos kali ka pike fingerprint pen udai fingerprint pen be pure sang nang lele dat ku PC na che chak bondo PW dia tumke nang cicak sih la tumke execute lo company tum si dak main ke kam na salai itu pulo PW itu nang tum si execute lo la drain bonai ni dan nang tum si dai to lo kusen to Tang te thang ka che chak kon ave di PW dia amunit si bang belang nang ke belang Durbagri jutang havar mai tumpen spatir pi ponsi engding thongke prake thom Durbagri havar kar biru simni surong aji mesen pen paman ponlo
labang su kepaman pon along pen semi Durbagri Press Club atum pen spater pi ponsi Miss Durbagri Regional Tribute Festival 2025 aparman mesen pen pacun pon long lo labang su Miss Durbagri Regional Tribute Festival 2025 apacun pon along kacerabdun abang pubang pi doana pan semi Durbagri Press Club atum pen kacuru pajir pon press meet labang su kang nang ko alam the gala lo kidam tang aning we 30 ajo nilitum Durbagri Press Club pen cepatul bi pon se nilitum la Miss Durbagri 2025 abang ke nilitum se bi pon lo so ki bi pon along je nilitum na dak penangan aside nilitum dak ke klem pon do so long nilitum ki bi pen nilitum ki pacun pon se nonan bang ke tuwe pacun pon long lo son dak tak se nilitum na so Miss Durbagri 2025 along je nilitum ki bi pon along je kiceng si abang ke nili la winner atau mapan si than pon po kasi dak nong ge ke palong dun atau mapan amen bang ni than pon po lake kiceng si nong ge ke palong pon lake Serlin Singnar pi alang li ke winner si palong pon lo apen first runners up na bang ke Priya Terang pi alang li si hin pen si palong pon lo apen second runners up bang ke lake Mirso Hanse pi pen si palong pon lo apen 2025 ki pi pon along dia ni tum apan nang cerabdun tum do so bang pu tum paneli amen pu pon det po lake keceng si nile tum dak Durbagri Press Club pen kacuru kang tum lake nile tum dak Durbagri along kacing honne education Richard Tokbi sar alang li nile tum apan tangkas tamen tum panang cerabdun lo apen do thulang lake first winner apano winner abang prize bang nang cerabdun lake Timothy Singnar alang ni bangke winner sinang cerabdun lo apen first runners up lake Ratur Teron alang li hin pensi ni tum panang cerabdun lo apen second runners up bangke lake ni tum Durbagri Press Club hui pensi pilo la sontak saksi la subtitle do lake dak Sarita do subtitle bang ni pupelo boy pis tami amian bang pupo bang plitum dana cerabdun do lake Jiswa inti alang list tami ni tumalong nang cerabdun lo lapen Rohila lek pa rong pipi alang list tami ni tumapanang cerabdun lo lapen Jepia killing pi alang list tami ni tumapanang cerabdun lo lapen indul Jirlin Kropi Jirlin Terang pi killing pi Jirlin Kiring pi alang list tamila ni tum subtitle along nang cerabdun lo asan dak tak se nile tum la bang so sai ki pacun ni phan penang alum abang pu bang pidu je nile tum along dak flex nang cerabdun do la ke malong offset atum bang ke nile tum phan check la pen certificate abang ni tum phan nang cerabdun lo asan dak tak se Likrin store Delamura alang litum dan sami buke lapen prawn abang ke ni tum phan cerabdun lo asonak taxi dutulang ladak plex sami nilitum kacing hon dak Press Club camera rap Edward Pro lapendak and trophy lapen medal sami dak nitum langdo kacing hon Robinson killing lapen dak doan la press camera rap korte doan tum sami dak nitum mithang akhia dat pen sami kacirabdun dolo asonak taxi kaprek abang pi sum sami tum apa nang cerabdun do stame hala tum apa ni amen tu get un edelo stame nili tum apa nang cerabdun do ana tum sami nili tum Durbagri Press Club hui pen alang li tum apa ka churu pajirlo Pini kar bilong ri bertaban ke lanpan sikang ton pagilo do mi thang me kardom